Oops. Step 2, I'm gonna wear sunscreen from Huda. I'm usually use this to school because this is so good for my skin. Dia tuh nggak bikin apa namanya ya, kayak perih di mata, terus kayak enak aja gitu, ringan dipakainya, jadi suka banget. Enggak, biasa. Bukan aku. Kita ambil, kita biji. Nggak suka bilang lah, bante.